Yo sabre uguso awhwe ewo Adepa TV eso na same yensaka openi kase baako ewo Adepa TV so ye papa Apostle John Pra AK Oja Ashos ne papa ebedidi nkomo na setrem na blabom no nyamsum ede besi ene ame na okasei ne nyina no obeti no Adepa TV so ensemu ana pesa wotifiri papa Apostle John Pra onyanti ne nyina ne beka no Adepa TV so apampa cho ye makwa baba Adepa TV so yeah wajo mpomo ko de nyame adaroma boko nyame ase apa ebeka se yakasa Apostle John Pra wone hwan oh Apostle John Pra no anoti here simple manner asofu juma na o san twasene e kan ho eno na ade be hu no simple yeah apa ebisa se ansa na obeye sini adwuma no anasa oba asofodie mu kra no before adwuma be na oye oh me before no na me ne me papa na ye adwuma e papa e Gapofun Records eno no o se hu go usa and Gapo Publications tina adwuma ye no ti me na me ton CDs awo ye shop a ewo Mokola ti ansana me ba nyame adwuma mu no na eno na me ye apa ansana ba nyame adwuma mu ti sa abreni mu na Nyankopon nam so de frɛ wana yeah me sanso ye DJ kakra na me ne Pomo Sounds ewo tudu na me no mo na eye adwuma okay na emua no ana ene manema bisisi ye nti ma me free spinning nim ana me kofa me papa shop na me ka no nti me wo shop dakro na enkofo bi omoye fellowship ewo Mokola market ho ti dakro no mo ba se baby omu sia no ye tu omu free ho ana me so baby shop no no o four steps na eno na ye fair shop nti ekwan danim pavement bi da oza to on be stress on person mo ye omu meeting no nti e ma me ko join ho because untumi intran shop mu na emarante te se wa omu gina ono mo bompa ye na o si o he sa nti e ma me join here ti da bia omu ba be ye mpa ebo a me no omu na ye ansana Yakobi store cry de be okay ti da kro no omu ye se omu ko Atria Mountains akwa bompa ye ana me say okay sa dia me dio machi e de akwa Atria Mountains so ti e ma be to shop ni na me no mo ko Atria nti Atria ho no ana Holy Ghost touch me in fact me pray ankasa me pray pa I know the yankamu asem okay nti e free ho no no ana me ra asofu dwuma yeah apa pa chobi bisa se ehye fa asafu be mu na ko hyase ye free kra wonyam sum okay you know in fact say Pentecost mu ana na me wo because me no na your family no Pentecost and a Presby me na no be man na Pentecost and oba na Presby tina ebusuemu ho no Pentecost ni Presby e wo call grandmother side Presby oba your grandfather side Pentecost ti ma me call Pentecost basa empaibo kuna me ko dwan ni o ma edom de me kwa Atria no ye ho no mo ana e ba se e o se ye ko start empaibo e wo Oboase enti e me ko Atria first no me di bosume miensa na me ma fie da yeah ti mi si ya me ba fie na me shop no me BCC me speakers for cry na ade e da na me de sound tumu no na e hye speakers mu no ni nyina hyehye yeah nti ehye ma me koro one day the by man san hye nti third one na hye no na me say no na me say come me back to Atria nti sa time me say back na dey be almost 1 year na me see from that na Atria kwa 1 year ye be ba from a ebia
abesu ekuru na ho no ana atwe kuru mu ho ne wo maame bi madam teacher ni ba bia aya ye beso no ono so kan yeku no ndi yesofu pani no wo no o ma ye ko start ministry no ewo oboase ti oboase na me start asofudie ankasa papa Apostle John Pra na di ne nsem bebre no etudwa apampacho na we say we start ye no so no nyamsumo na entise no makọ say edema nyankopon adaroma anema ko yi ankasa hono no na ye no yon emrantie nkoa tinina ejana no odene tinina ye so no na enya asore na ye mpaiboku ihia wukuada na fiada all night super all night pa ko boase do na obi say Jesus power obiani that time na ye mpaibo na ye no awrade basa school classroom minu ya bia bom hona na starting mpaibo no en sorry bebre oboase a omu youth no memrantia no mtete no ebenya sa gift na wo Jesus power omo ba omu said ye yenso ye young to say o ma to omu so do hu brem e boy bibribi ti didimu na ye de start Sunday service no de ensemeti ye de no yenka mu sem bibribi na Sunday service ebem ana didimu na dakroye wo hwa na apostolic for the no unsa apostle omo mpanifo bi ba mesofo pani o se omo pese me beboa omo asore no ewo sunyane nti ma me kodi sunyane for some time nti sunyane ono so no da BK Bossman erade mfa ne crancy ni fie na yete ono no wo sa asoro no pani wo na ni nana ba ko enso sofo Prophet Derek no mpaibuku within the church nti ma me ko join sa team no nti ahwa na me wa na me enso no ho no ma na se bi hu se enema nkose de me pa the next thing is me kwa atwa and I'm July born nti those days na July bi am here 40 days fasting nti me kwa atwa se me ko here 40 days nti 40 days na mu ana me kushia miracle forms yeah okay nti ono so ba be catch him say our series of senibia opeso de ba na eno na ye gospel na this time no pese obi o yesofo sofo sininim me said ye ya me ba sinimu no okay opese obi o yesofo sofo wo sininim enu nti no so aba ho so be bompae nti e mebisa me se me ya ana me catch him say okay aka me be 7 days bi na me wie me waiting na me ye no nti o ma me wie me bia me ma na answer na wo se ebisa me yere na wo se me bisa me papa na wo se me bisa me sofo panin yankopon ada romance me bisa sankofo we nyina na omote ase nti omote ase na me so me catch him say me ye nti me first movie no e start twa no atwa ho nyame ni tumi bi sintumi bi me hu ya den adeche me hu ya ne say omo machines no ya so afiri ase o basro nti cameras ni bibia ba nti start twa e wo atwa ho nti sana e ba ya ba uras ni adwuma ya apa minime say answer ye be person adwuma no na asofoduma no ma data na wo ya branch yi pa data mo time no any ni no difference be no say life there intumi nye stagnant sa esesa ye time no there na ejana no odene sana mimi hu yeah ye time no na ejano awodene papa because those days na we rade basa no mimi say na me lead praises and worship is the sisu a chese nya easy na ejana no odene obi ti say obi a akom to me ha na dwene obetwa reform tisia those days no sunsun aware for ne sa na na Holy Ghost better to simple cry e will praise and worship mu to those days ne there na emu ye shipa ene nso no ne hye wo ho only say technology ni ade abeba bebenti no I take a different form yes. But koso sa apa ne emra sinadwuma no moy o first movie a wo twa no atwa na no mamu ti say na
yesheda because of sena me yesofo e was ni nti no na enhyeda hameka papa but baby ana menti ase na ma me behu se asase ne kra no omo boa no omo se me yire ne obi na mene ne beda empa so enu se na ha me na empa no amene me yire beda so no tina ma ye late but obi amene me yire koda cameraman gina ho hwe me camera assistant gina ho sound man gina ho director gina ho continuity gina ho na me say na obi ne yire da nipa bebre we me gina ala wu se sa de ni gina sa en kahwe yeah eno na ma me ye free and I'm here na ye I was skeptical about it kakra but you try na be hu said there nipa ni gina gina ho no na hu se o pese o ye nipa boni ni anase udi uye ma asem osinima ye wa usuban enye sene ne ma o ye ntisara apa mi se sini adwuma a wo ba mu no infa ene asofo adwuma no nyankopon na so ahira wo yie pa mafo kasa na o de asa na beka afasa asem no se enhira de nyame ahira me but sika fa mu de me man shede nya sika wo sinim. Oh, okay. Yeah, because on say me lie no enye gospel amenye but I don't know cry no na menye bad o na me boa me because sky de ma after ubeye sine ba ko aya na enye bad aya na enye bad but enye said the enkofo ekeka no but it was normal. Yeah, it was normal. But you say before say eba sini adwuma na anaso ba asori adwuma na so ba nyame adwuma no pacho no ware anaso buwura mansa na ware to dem ware dada no ma ware dada ware dada enti sabe me say na me wo akuapem mampon hona na me ro tina ye wo shop wakra tina me dia kwani aba enti vanze bia akra na meti but aware no e ma me betra mampon enti me bass ni mu na me tu back kumasi na papa cho before say boy no obi bisa say hifa na free ni fi akimoda. Oh, okay. Hona me papa fi but so hwemu dia if you adwagin sawo okay because me ma me fi adwagin sawo me papa fi akimoda. Okay. The entia me ka akimoda no me tena ho me ko school ho and adwagiri so me tena ho kakra but adwagiri sawo hona me fi ankasa Papa cho na we ba abushemu kakra o ma me ma no mo yesey em si e eto okay o kwa na be ma o mema bebre emu mienu afrimu okay radin form crying si ema miensa ewo ho sisi ana bema ba kon eka me ho mema mpenifo mienu afrimu okay ana ketwa ba kon ti miensa na afrimu de nyame aseso papa eni nyamsom ene mo time na mo sha ase de pemuni no menem se ye kase obi agina ne na so o nyame adwuma ma apa yifu manyi emrante bebre asofo bebre siso emrante bebre yenso ye ba e wo nyame mu apa pepacho asembe na beka kire ya ma ye no anase yebetime nya hoodene abre na abre nyina netima gina stade wo otima gina wo nyame mu abedu sam pempenso ya wo beze wo ntofom o ya no ane so be mo ni da so aye rade and me dey me fi say esa we impaibo ani nyame asem free ma omdo be hwe na wo focus no aye erade ti asese bibia ni wonu nyame ntumi nye abrabo mu de ehum ani asoche ebebo base Kristo kan ho a okasa mu asoche yeko enefo na ya omope flash no too much me pentema nyame ho na ne se de kwame aye no sa na sese meye no na ya na ede o how be brieba na yititi nyonkofo na yidi o machi ko ba bia eni kwa se yeko but to bo aseme urade a yezo o de mre ne na ye na de ya enkwa wo ne de eni da so e wo eno ana se binya bre ne atwen nyame
apa enem rantia ya ba in fact ye ne ye pesika pa enti bible sika se bonne nyina hini ne sika apa enam saa kwan no so nti no ema nyamsom papa na wosenke dan di no papa ene ye dia tofom kakra ene ye ni di sika na chi papa semba na be ka fa sanse mu yi ho enye obi ana tisa o do no so papa ese nante bebre no papa ye koso o ya assessment no way. Oh, my say is always no. Your name nanti dim komo. Ye pesika ye say no bia kasa papa ma ye hie sika me do bia me kwa me fa so me sika bia menya. Omo a omo de omo ato yi no esum awurade do so so omo ye sa no. Yes. Omo nkasa. Yes. Aya na nkofo say asore nyanya asore nyanya. Asore papa na ye ne do so sen de wu fi se nye no. Omo nkasa. Papa Ghana for abobo asofo ho. Debida. Entumi masada o de to da bia o na se o ye saade no a na wafa ensore a o de emfatitidie ni bi omokra de omugina to say Methodist no ni Presby no any Pentecost no ni apostle no de fa omugina nchen na fa enedie ye bia wo nim no o de fa Central Gospel na fa wo asore na wo ka no na hwe Central Gospel de Kumasi branch nko a omo hia omo do so sense asoro na wo kan the whole Ghana ne branch o de o ko edwene ho san konfo na office omo nti no wa keka o keka a obepe benum asem dia kotuti so omo no say omo ya kakra bi o de banya beso nu a aya meta ka kire nkofo o fa Central Gospel ni branch nko e wo Kumasi e do so sense a wo nipa no ni branch se wo Ghana nyina. Yes. Papa na so fa ba na bebre na yedede no wedede na yeto man kana sitina mai se bebre abamabu e se ko social media bebre ne dia so fa tem e ka so ye so fra na ofele ono papa bebre na fo ye na no odre e ka so ye so fo a na wo kan wa na ofere me mfere some ye so fo. Yes, because me de me ho toto ba bia be hu se yes you na me ka kire no asofo no papa na ewu mu no e do so kra se o ma office o mo nye no me asuweda we ya na se we nye no miminim nyame na me frɛ obi a onyame na frɛ ne ma to nyame pɛ no betumi ajaje papa se ya na bible so ka se omunyuma ana so omunyuma no beda dintika wo hwɛ enyuma na omoda na de na ma wo hu se sofo idie se mi hu nyuma bia so papa you say any name Apostle John Pry nimo the way our life sitie the way hu nipa wo sitie the way our nyam sumo wo sitie o kese nipa hu say papa we die we ye nyame nipa benene hu na binum a the way mu si ya kabensem kese eni omo ta wo kura wo mo papa ya na eno do papa na me ka kire o say omo a office Apostle John Pry yeah right omo a omo chen Apostle John Pry and omo tisa Apostle John Pry no omo does more than omo na wo ka so omo nye no eno no na won share that nye research no and amama wo to see how they be fan say Presby sorry and amatitis sorry a wo Kumasi a ye ka omo nyina bomu a wa sorry na wo ka no ne branch se wo Ghana nyina enuru omo na me boa eno so nkyere say e bia Methodist na Presby ana Central Gospel na America no unya sofo bi wo mu a onye su ho eno no de ho adumienu no kra no na Judas ka ho omo free 72 and you son so na be 12 so still na Judas wo ti bia adumienu hia bia no likely so benya Judas back on what you say nti den a Presby Methodist Central Gospel one ubenya action fit ubenya nkofo ni bi but at the end of the day no do na no ebrebe o pasama kanti no na wa hunu o de e bi kra de o de wa adwena bu se onye nyame ani mo ye o nti sa atem woni de me aya mentanko because nyame na me frɛ obi a okay na papa pacho enim yie se onyamhwemu ka se obi ayedrene obi ayenam obi ayehia ne nyina ne gina twerɛsɛm no so papa pacho menim se wonya brema Bible ades no ebia obi wo an sofo yesofu bi sisime sofo bi se nipa no onya brema twerɛsɛm no ntina ma nam so sofo bi sisina na ze onipa na sofo ne sisine no o se ene no problem ba ko aye wo no asɔre ma ne bebre ho no ma aniha to say first we be kwa sorry ehia
a Sunday school Bible nkyerɛkyerɛ edi kan yɛ saa Bible nkyerɛkyerɛ no kura wie ansa na ɔsom na nkasa astate obi yɛ hɔ no mo kura ɔsɔre yɛ kura yɛ no asɔre mu no ɔbɛba ne ayɛ wie ɛno no mo no keka ho nti wobɛkɔ no nipa no oni asɛm no foundation ɛwɔ ne mu ya ne nyinaa fie nipa na Samre Oguso a wohwɛ ɛwɔ Adepa TV so yɛne papa Apostle John Pra Ujashos ɛna atwe nkɔmmɔ ɛwɔ nyamesum mu krisum abrabɔ na megye sɛ saa nkɔmmɔ wi sɛ wokɔ so etia ebetimi aboa wo ama wo so onyamesum ɛne ogidie no atimi awie fapem pa ɛwɔ nyame mu fi sɛ papa Apostle John Pra de wo sua twerɛsɛm no na wɔte aseɛ yie pa apa yɛmmra nkɔmmɔ atwe no so menim sɛ wabrabɔ mu nyamesum nyinaa no ɛyɛ nkonkron ɛna ɛboa na sɛ wɔhyɛ wo dene ayɔnkofa bɛyi ɛna da hɔ onipa ne nkonkron ntam betuma boa danda nyinaa nkonkron betumi ahyɛ onipa ma ɛwɔ na Kristo soma brabɔ mu no be wa no kwan ma na betena mu na watie no nkonkron so mu a ɔpromptew ɛbra wɔkɔyɛ bɔne ohun sɛ aya na nkɔfo bi ka sɛ nka me kɔyɛ na ani bi ka kyerem sɛ minyae nso me toa so yɛ nkonkron na kasa kyerɛ wamfi no ohun and the Bible also may tell us say dru baabi a onipa tumu ho nkonkron re eno no twe ne ho nti nkonkron de so oba omu a no kredie ene pepepe yo and the Bible say yini fi adum ekwa adum nti the more a Kristoni usua nyame asem na wotoa so ebo mpae no na ono so enyini ena the level a odi nyini wu mu no ene kire se de obetumi agina adi bone so ba ene no yempe no ye pasum sem eno na mwani je ho prophecy is good but prophecy enyina nyame asem so no enko ba bia it's very important so be combine mienu nyina okay afamba chwane wi so isi ano wo wasafo a woda ano ana be no afei na epese me ye prayer camp na me wo me sofo pani no enchen saa ministry na me no yɛte asɔre no yɛmfama ntena branch na me call round ntiti sɛ bia asɔre branch bi wɔ hɔ no ma na yakɔ forma na yakɔ revival ti ɛnoa na ɛwɔ mi mu ɛna time a me kɔ sunyane no ɛyɛ mpanifo no ba me sɔfo pani no mu hɔ ɛna de ma me kɔ nti ɛhɔ no mo so no na revival na ne yɛ nti ɛnoa na me da so ɛyɛ nti me no mostly I am here programs ebi Methodist and as a Presby and Assemblies of God sorry be a be fee say omu hia me ministry no more invite me the afei na me boa me ho say me ye prayer camp a nyina e be hia ho no I am bible I start here me ye ne kakrakra nti I brimska Ese ya papa Apostle John Pra da tu ja se nyame adwuma no hia sika wo de beye enti ahefo a mo hwe nyina yin ntoboa ne mfa nkoma ya papa no mfa nyame adwuma bi de tokais ya papa de also do be nyame adwuma twe akra de aboa ama nyame asafo so watimi agina na papa chona adwuma de no ha se wo hefa ewo adwuso krapa okay hona nyame boa me a to asase no my foundation is here ye pillars kakra miam ko to kom na mdi ntino kakra na me wo abusua bi bofa abusua a omo wo USA omo so support me kakra ankopon nhira on ba bi omo na ba pacho samre no ebeka se ebrebe na mo de hia ewo sa asabe mpai bo bia ho no no osisi ade yen start yen tini nhia sisi ade de me wo mu ne sa revival na me call round na me okay na ba do be say na asa wache say what here sorry because obi o ha odi sofo bi achi ya na nsama pe say bade akasa kire me say me nkoti ya sorry asa o de wache busy esun ba bia ya wu bia suru bia ma me na suru bia papa mre ne na yankopon de na de oti ene ne se go a na wo go o say okọ asantefo ngumamu a etrensun chichimudu o say wo fiti preko poro wo sen a etumuja just say to boas me rade bre afi na me hu say ebre no adu e dia mame that is why Mr. Rade say obeye me moa na aboafo aba ma kwan mu say de be a metumi apagya camp na si ho. Okay, good.
You Samre Uguso she award party we say ne papa Apostle John Pra and edi nkomo yi. Mr. Ebia na ohia no number na egu screen so no obetimi afa no afre when sabetimi aka e papa Apostle John Pra na nkomo twen bia obi on na twen ane emoa nso a ode atodwa se wo pe emoa na aboa na timi ma ne nyamedwuma a opese wo ye no etimi akoso no ono so no otimi wo mo bia ono ne di nkomo a personally no efan kwesi obi aso mesle ene di kwa so na gese wo diskana bre na sade be na ono so no penfo si woni sam eni nyawo na won so wodi woni ehunu sade nyame adwuma no osi eye na etimi aboa ye besede se nyina ye moa na nyame adom no bia ntimi nko wano fama no apampa cho we di emine se di nkomo hwe no ebe awiye ensama wo ka kira asofo no nyame somma ene agidifo ekristo fo yeni a ye magye urade ni ye mpokra no papa wo afutu nsem ne asam ede mai nsam ne de gya ni nyina ede ma asam sama work ede mai ya asem me wode ma wa ne se ma wani ka urade ho na obema de wa koma pe to bo asem urade fampai bo eye wadwuma so nyame asem na makon na fa bo bra ede nkudim die beba empre emre ne nan hye nyame pe na wo so control o to bo ase a ode bema o won kwa no ani so ho obi di abane obi di ya ochena enrashi ohun obeti kokoniwa onyame edu bidu nti to bo ase na fa ma rade amen ahefo adparty we sini ene ya papa Apostle John Pra aka Ujashos ana atwen komoi jumadi mi amedi wo chiam amedi bramo medina ne akwasi agimai wetimi afra me agio mane age ho yie pa monkoso na mohwe adparty we diamante ase bia nso no monfre mo sabe kan e adparty we so nyame hira mo papa Apostle John Pra so a frɛ number na go screen no so no on sabetimi aka no nyame hira mo nyina eda mo nyina as